Ono što je fora je da sada mi kao uvijek bio bed doći na bolnicu, kao nisam dovoljno dobar da bi tu letio. Vjerojatno nisam dovoljno dobar. A šta je fora? Ne možeš postati bolji dok se ne izazivaš s ovakvim mislima. Mislo je fantazija, teška strava za letenje. Čak sad i s vupovima mislim da je full. Ima još i manji rupa i gepova koji se mogu pretvoriti u zanimljive linije, pa evo, mislim da ću dovesti malo češće tu. Pozdrav cijeloj zajednici. Idemo, bunči. Flowy, slowy, easy breezy, sapa rapa, koji je lipi mural. A tog ima, tonu. Sad šta je fora, ima neku ovu cross antenu novu. Znači za jednog vupa ovaka slika kroz kilometar betona. Meni je dalje nejasno. Wow. Da, znam, nije baš mjesto za malo djecu. A nije moj sin obično malo dijete. On je veliko dijete. Okej. Nešto me pogodilo u zraku. Ništa, Brunči, idemo ga tražiti. Negdje smo zviznuli. Ne znamo di. Sad odmah postoje avantura. Mislim nešto puklo jer je samo u zraku ostao. On se skrenio. Tako. Tu negdje. Mislim da smo blizu. Evo ga. Da vidimo šta se navrti. That's a first. Izgubio sam prop na meteoru. A sam zato dajbali ovo. To nije meteor. Genijalno. Dakle, avantura je bila kratkog vijeka. Drugi put treba donijeti cijeli gir. Ovo je bolesno mjesto za letenje. Neka hrvatskog FPV-a. Zvaćemo je Marija. Ajmo ne razbiti auto nazad.